Let's send our focus to Alexandra now, where 5 families have been left in despair following a fire incident that burned down their homes on Sunday afternoon in 6th Avenue, Alexandra. Now, the affected families lost all of their belongings and are now forced to stay with neighbors. Now, while some remain in the burned houses to protect what little is left of their homes, the cause of the fire is unclear at this stage. Basale dengwane abahlali abangaphezu kwama-20 ukuhlanganisa nezingane ezincane ngemuva kwesigameko somlilo oshise kwaNgqongqe Alexandra ngesonto ntambama. Ongumhlali nesisulu salomlilo uDorothy Maphetho ulandise kanjena ngalesi sigameko. Ke krelo ho tjha vele ke tswa ke le mosebetsing ho tjha so ke re ha ho etsahalang ke tla ka mo this drive ya ka ha nke ke tla ka yona ha makhi wa tshela ke thuse ere ke thoma ke checka ka mo kgetso ho etsahalang ke gram dala ke yola o yemo mo monyako le mamaka mdala o batlo kena ha batlo kena papa re mitsa papa cause ke ntate moholang papa o batlang cause musi o teng etswa wa bo ara dilo tsa ka diaja furniture ya ka yaja papa o ska wa reka furniture pasa nka pasa ntele botlhoko hana pasa mama hana pasa di certificates tsa bana le nna tsa ka diyo le nna idea ka hayo dikamo. Kusenjalo unkosazana uMaphetho uzwakalise ubuhlungu abuzwile ngalesi sigameko nokuthi ke umakhelwane oqale kuyo umlilo uzithulele. Ere affectile cause bakamola moraho ha ba sotle ka batlo sorry for the mistake or anything, nobody came o moholo at least ra ba itse mara at least hore koko askising inkilo wa bona that way hore askis it says a lot more person who a tshwana le rona ka obvious it thomile ko bona mara le rona re wes as o bona hore ha ona next le ko America ke kupile leave ya beke ba re batla mpha beke a ke tsebe hore papa mdala ID re tlo yetsane. Le mindeni inxuso ongakwazi ukusiza ukubalekelele njengoba iswela ngisho nezithola ke isilala komakhelwane. Ezindabeni zeSoweto TV nginokulunga Mthembu ngise Alexandra.